Še enkrat na hitrca bo postavil. Za Primorje številka 22, vrtar ekipe Toni Macan, številka 2 Miha Dobnikar, 15 kapetan ekipe Haris Dedič, 13 Gašper Petek, 3 Maj Fogec, 21 Nik Jermol, 8 Tarek Čandič, 10 Matic Zavnik, 7 Edvin Suljanovič, 18 Agrelos Dominguez in pa številka 24 Dušan Ignatovič. Trener Primorja Milan Anđelković. Še postava domačih. 1 Domen Mrežar, 44 Lovro Greifoner, 42 kapetan ekipe Boris Vezjak, 20 Nik Rauter, 17 Gabriel Ješenak, 8 Žan Matotnik, 9 Muhamed Viktor Bijani, 19 Aljaš Vodopivec, 16 Mateo Koprivc, 99 Nik Halik Horvat in pa številka 7 Žan Romšak. Trener Almir Sulejmanović. Še sodniki srečanja, glavni sodnik prihaja iz Maribora, srečanje bo sodil Nejc Gergič, njegova pomočnika Denis Horvat, Marjeta na Dravskem polju in še drugi pomočnik Elmedin Dedič, Maribor. Delegat Nogometne zveze Slovenije pa je gospod Marjan Drvarič, Lendava. Gremo Pominja! Mislim da je neka ona ki imajo avto. Ne, moja ima Škoda. Škoda, modar avto. Jo, film, kakva Škoda bi se pao. Škoda je to. Vidi, ti je scary. Ti je prisa nekaj. Veš kaj, ti si moj prima, da MDD je bilo pisar prija, jaz smo naredili nekaj plača, ne? Bila sam, pa vam je tel vrhu kučka, pa sam šel v zrak, ne, na eto, znam se. Ne, če zdaj, on je vod, spik. Da jaz bi mislim da je bil križ, pa Jančić se tam je vanjo. Servis. Pa ste še vredi, ti nekaj gledate križno kurva, svi ste zmatrali, cela ulica. Moj sestriče, priš Frank. Frank je prekog sestriče, baš ti. Enga. Enga. Ja, dva Andreja Andelić, Andreja Andelić, 23. Ajde, Viki. Ne, samo Viki. Kjer gre po čuku da? Pa sida, komu ti mahaš? Komu se striče na primjer? Kjer po se striče? Ne mahaš komu ti striče. A kaj če je to pravi auto? Jaz vem od mojega Vidim se tam pravi registraciju. Znaš ne ljubo sam bravo, celje auto. Ja, celje auto, ja. Ko smo tako prvi stekla, ne? Evo zvon, tako, Jaša, kako gledam domov, ne? Stekla. Ulta mali. Filip, Križ, znači opet na neko ko je tako lik, Paulina.
Ovo baš prvi put. Mi smo na to učimo. Ne boju ćemo sad. Wow, wow. Chi si poteva? Ah? Diego Šoltes. Dobro. Pravo rekao, vrema, Mimić. Broj gora, stvarno se Olma.
Pošto da vidiš highlights za Ajde, Viki, da ti pokažem. Sad Mama, izberem Taro, izberem Gina, pa izberem Multisa. Jaz sem pred 3 dnevi želela čepila. Kaj je se 3 dnevi po žalski platovodnik od tem OMD. Gospod, ti še ljubo takim zranim v tekmu, mali vrti, so da dan pogledaš. Sam! Sprememba rezultata v Duljah, Dulje Brinje 0-1.
Bravo, bravo! Vai ser Domingues ou Domingues? Domingues. Super da Roy,
Mora dati gola, znovu nosi, zato znovu koš. Sportni direktor u 13. Bi se mogu met kameru, on snima, to znam da vas dobro analizira politik. Dajmo ti da nas. Mar, idete za opće oči. Nena fantazija. Non si dica fantasia, Vedi fuochi, vedi che te non muore, vedi maestro.
Bravo, Maj, bravo! Kak je on moj ime? Baš ti mi kada tega. Moj kjer, vaj ja. Posta, ne posta. Bravo! Malo stare konkurence, pozdrav, več. Bravo, Taki bravo. da pridejo, vsi manjše podjaki. Strašno, Bursi, servus. Edino pa. Evo ja. Stavamo sempre si tiene. Adesso viene papà e te che mi sedi che non vuole, ma forse ci pecca dovrebbe. Vieni! Avanza! Sì, dai! Bravo Vicky, vai, vai!
Dva pametni ti me jebe, to da u glavu. Pa kaj kurac ti? Spisni nekam. Daj Petra, Valjda, pa je. ajde, puštaj Ja se mislim što je jako na rastu. Ja se pričuvam.
Bravo, ajde čisti! Чего кого дороги по смуку, вылез на дома вылез. Горча, не, а мы на трамвае. Курица бора се поставила, да, не там даже не се форекс палал, не се. Право фонза. Право фонза. Чето важно. Гер заключается. Лира, шана, не больше, не слышно. Не поделали, можешь смотреть. Что когда собой бегу. Как вообще? Я войду в исполнение. Bravo! Dragac, Drago. Ajde. Što ja povedao? Nič kažeš. On je hoćeo da je tim neko. Kada žive bez veze. Bravo, Lapi! Bravo, Lapi! Bravo, dalje! Ajde, Revo, ajde, Revo! Še Gabi, ajde! Še Gabi, Revo, še! Bravo, ajde! Še, Vito! Ti! Anis! Bravo, Denis! Manjkal, maar toch een iets missen. Bravo!
Bravo, Maj! Trenutni rezultati na drugoligaških igriščih: Bistrica Gorica 0:1 in pa Brinje Grosuplje 0:3. In še trenutni rezultati z prve lige: Olimpija Koper 2:0. Bravo, Denis! Bravo, Gabi! Rumeni karton pri gostih, rumeni karton je prijel igralec številko 13, Gašper Petek. Lobi ga, lobi! Ja, pomagamo malo. Asistent je? Če 0:0. No i kaj zapovedati? Gre bod, da vidim ja, kak se tam podvoja. Tule je več dela na tribuni, kot tam.
Lično vidite, ali ja dva tamo lično vidite, je bio rumeni karton, jel? Teži po video. Ona brota neka tam prospeći. Aj Viki, idemo! Boja, da dobro karton prebaši. Dobro. Igraj! Še en rumeni karton pri gostih, številka 2, Miha Dobnikar. Končan je prvi polčas, po prvem polčasu Drovinja Primorje 0-0. A tamo Pričel se je drugi polčas. Pred začetkom drugega polčasa je prišlo do dveh menjav v domači ekipi. Iz igre sta šla igralec številko 9, Mohamed Viktor Dirane, in pa igralec številko 99, Nik Horvat. V nadaljevanju srečanja pa bosta zaigrala igralec številko 21, Luka Privošnik, in pa igralec številko 31, Matic Kopač. Aleksandar, tu je? Evo, Aleksandar, tu? Ne, šotar. Tu su sedili oni, halo Jonas, tu su oni sedili, Ne, tu su sedili. Halo, Zvon, pa to su oni sedili, pravite su oni. Ne, sve Ali je predstavnik, tu sedili. To smo kulturni ljudi. Zdaj prav mali sem.
Paul! Sere, ragioni strane,
Sam pretepa, nisi snimljeno. Da pretepa, nisi snimljeno. Ne se zide se na ulovu. Sam reći da ga nisi. Hajde, Mateo! Jo, dobro, dobro. Bravo, Matic!
Luka! Dobra, Luka! Väga ma näen vastu ka. Primi, da se drži. Tisti. Bravo, Luka! Ale susret! Ale susret! Šovun, pa nota 6:20. Dvojna menjava pri gostih, iz igre sta odšla igralec številko 18, Agriels Dominguez in pa Dušan Ignjatović, igralec številko 24, v nadaljevanju srečanja pa bo ta zaigrala igralec številko 9, Mark Gulič
in pa igralec številko 26, Domagoj Babin. O, Luka, servus. Kako je bilo umak? Evo, kako dobro se dao? Nešto čim se bude. Čuj. Što? Juventus, slika se bio. Bravo, bravo! Ateć, karton! Staja, ja. Deixa guys out. It's like, yeah. Tamo šoko podelio. Dobro, ajde! Passi, passi! Aha, super,
Bravo, Ati Harme, bravo, bravo. A sused, to majstore. Bravo, 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 bravo. Kaj najbolje 0-0 pa bo? Može i pas. To je sve spiker, boš kaj povedal? Dajte praznik. Trenutni rezultati na drugoligaških igriščih: Bistrica Gorica 1-2 in pa Bilje Brinje Grosuplje 1-4. Zdravim me ura dole, pa reče da slika da doma dala pa čuva, svako lik je isto. Ena pod vitrija že. Red, ja sam bolj pogledal na tebe. Radrić, Marjanac, pa.
lijevo! Ajde, malo lik! Dale, vecino. Bravo! Bravo, Teo! Predstavljamo domaći ekipi iz igre igralec številko 16 Mateo Koprivec. V igrao pa je igralec številko 77 Andraš Kolar. Samo je taj tek ponašao.
Rumeni karton pri gostih, številka 3, Maj Fogec. Ne, dobro. Dvojka. Prosimo, dam karto. Provjeram. Peta na... Koja kolegica? Venaj sodi, bomo. Ajde u gol, ajde! Lepo govori! Roka! Prva! Pazi! Članovima domaće ekipi iz igre je igralac številka 19, Aljaš Vodopilec. Do igro pa prihaja igralac številka 10, Žiga Čač. Rolka majstor. Hvala.
Menjava Priglasnik iz igre igralač številko 8, Tarik Čandić, v igro pa igralač številko 17, Aleksandar Stožinić. Došao je odgovar. Karton bude, karton!
Drugi rumeni karton, hkrati rdeči karton za igralca Primorja, igralca številko 13, Gašper Petek. Še zadnja menjava pri domačih, iz igre igralec številko 20, Nik Rater. V igro pa igralec številko 11, Blaž Rožmarič. Pomoćnik. Saša Marinković. Pa da. Končana je tekma 23. kroga druge slovenske nogometne lige. Bravinja in Primorje sta se razšla neodločeno 0:0. Torej, dajmo prav za domačo ekipo, ki je osvojila 28 točko v letošnji sezoni.